Hello, Pui Dammo. No, dame Ege Aizol ilokal na chante hi. hey Holy Spirit Anointed Group here Google Meet kan naya inkompui. Mia yan simturin inkompui mang turin ya da kel kanga tangin Aizol karon pansuni hi he. Di le ho wheelchair kha in thanem ang reng biang ka sia ka in zai pol ro pui te kha apui a ro pui ka ti a thinlung a khoi ke mange po kha min ne khop me engzange member engzange local thei chu So pathum kanin ka sia. chuan ani le wheelchair member te in local kim thei Kal kim lo deu pa ni pathum pali vel chunang kal lo nin group mo. Ani chuan in Holy Spirit a wheelchair member hi engza tak nge chuan in niang So paru nge kan ni khon ta som pasari ka che awan kan ta ni chu wheelchair on dik nimbina in zaipol lakha aro pui ka tia Mizoram te akhovel angput kalasiat ngai lo thil ani tat mai ni ro pui ka tia ke ma nge po kadum chia in kamual pho chuak ani bere ro pui hle mai nang ma ni lam a te eng angin nge khatya anga zaipol in hanin ti theina chan kha mun san om ten ni sia in tin nge in zir po ni om chuang si lo zaipol thatak main ron nei thei te kha engtia angin nge ma in la khalai chungchang kha no ni tin lalpa nen ti group hi aoma kandina kandin ti le mila pathian tharau thiang le min din saka so ta chuan aom le om lo kan omani ta po chuan amaro chu hemi kanon hlan theina bulpui ber chu kan wheelchair puite Holy Spirit Anointed Group on te he khovel min chuasan ta pathian na hena lak tak te kan sun tak ten oma pani pathum anom to ni chuta chuan tun kuma khan mi panin thia ni kum khan khami kan thana atana han kan rul a chun om dera khopui thar ha kan sata khania kanin to khom le na hun tur kha khopui thar muna kanu naute kan shet jeng na la kan sun na la ve nia ami kha ni tin lalpa nen ti group om ho te khanin kanu nau dang te min ron join ve lem lo tu te nen intex kualin inshil kualin khopui thar kha saturin kan bo sei to pa mani thewin lo enila YouTube channel a te khanin la kha oma an tia direct de to khanin amoy mo moi lo mo athu zo ka kha poi mo kan tia yang anon rem to kha in sanu ma aro pui khop mai nya tu na yanin Holy Spirit Anointed te aro pui ka tia anga ministry sang te lo om to te han ngai tua in hetiang ang ministry hi ka poi khan le ka siat na ani awangin ke chu awan ro pui em ka tia a hlu ka tingoi ngoya nangma ni wheelchair hawan mu te kanin kain ti pachang sama ril ru hi in khoi aro pui pathian hi aro pui ngoin ka sia ni tu na kel ka ngatang te din lo kala mun sang atang in wheelchair ho te an ron kala scholarship te ma mit te ro pui chip te ro notice khodung se khatiang te in ron kal thei kha awan ro pui em lalpa hi awan tha em ti kha
karil ro hianin a awma kan sei ve ani e